салом тамошобинони гиромӣ, меҳмони навбатии барномаи маъвои ҳунар яке аз ҳунармандони дӯстдоштании мову шумо ӯ нафаре ки кайҳоз таронаҳои марғубаш таъинандози хонадони мардуми кишвар ва берун аз он аст акои Маҳмадсаид ҳастанд. Хушомадед акои Маҳмадсаид ба барномаи маъвои ҳунар ва нахуст мехостем ки баҳри мухлисонатон ва ҳамчунин бинандаҳои телевизиони Регар чӣ орзуу чӣ таманният доред? ман Маҳмадсаид Аҳмадов, ҳунарманди халқии ҷумҳурии Тоҷикистон, коркуни филармонии халқӣ ба номи Тоҷиддин Муҳиддинов қасри фарҳанги шаҳри Ҳисор, ба кулли бинандагони телевизиони Регар салому паёми худо арз мекунам ва барои шумо бурдборӣ, сулҳу ваҳдат орзуманд ҳастам. ҷодаҳои нахустине ки рӯзҳои нахустине ки мо ба ин борои ҳунар рафтем, як зиёда аз 13 сола шуд, яъне қариб солҳои 1978 та 80 мо ба ҳамин роҳи ҳунар рафтем. чунки ҳунармандӣ дар дил бошад, агар дар дил бошад, ӯ авҷ мегирад, пар мезанад, бол мебарорад, парвоз мекунад. мо аҳам солҳои шӯравӣ, солҳои 1980 ёки гӯем ки 1978 ба ҳамин роҳи ҳунар рафтем ва то имрӯз ин ҳунарро дар байни мухлисон, шунавандагон давом дода истодем. акои Маҳмадсаид, чун дар пеш ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ аст ва ман фикр мекунам ки бахшида ба ин ҷашн низ шумо омодагии хуб дида истодаед. бале, ҷашни наврӯзӣ ки дар солҳои пеш дар ҷумҳурии мо мегузашт ва бо шарофати пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, бо ташаббусҳои ин марди наҷиб, ин ҷашн байналмилалӣ шуд, ҷаҳонӣ шуд. чӣ хеле ки шоир мегӯяд, 100 офарини марде ки ин ҷашн ҷаҳонӣ кард. ва дар рӯзи наврӯз, як рӯзе аст ки рӯзи охири фасли зимистон ва саршавии баҳори нозанин мешавад. ин рӯзи нав, яъне наврӯз рӯзи нав, рӯзе ки мардум ба хурсандию ба хушнудӣ ба майдону ба саҳрою ба кор мебароянд ва як донаи умеда деҳқон дар замин кишт мекунад бо як нияти нек. ва рӯзи наврӯз асос ҳамин аст. ва мо ҳам ҳунармандон барои наврӯз барномаҳои ҷашнҳои наврӯзӣ тайёр карда истодаем ва худо хоҳад ин барномаҳоро мо дар ҳисори Шодмон, дар пойтахт ва дар чун имрӯз дар меҳмонӣ, чун имрӯз имсол наврӯзи байналмилал дар шаҳри бостонии Турсунзода мегузарад ва дар ин ҷоҳо худо хоҳад ин ҷашни наврӯзро мегузаронем. ҳоло як таронаи зебои шумо ки дар васфи наврӯз аст, ҳамроҳи бинандаҳо тамошо мекунем, баъдан суҳбата давом медиҳем. Баракалло, кош бошад.
سبق من قلبی گذار در در باغچه می کند گل خاموشی بلبلان سر در موسم گل نداردی ای سنگ دل خارا نورو جهانی شد ای محرم رازی من ای سوز گدازی من ای سنگ دل خارا نورو جهانی شد نورو جهانی شد از عشق وطن گفتم تو دل بری من گفتم نورو جهانی شد هم گرچه سخن گفتم از عشق وطن گفتم تو دل بری من گفتم نورو جهانی شد نورو جهانی شد
سیاره نوروز جهانی شد ای مردم سیاره نوروز جهانی شد نوروز جهانی شد نوروز جهانی شد матнҳои сурудҳои шумо хеле ва хеле мазмуни баланд доранд. шумо матни таронаҳоятонро аз ашъори кадом шоирон мегиред? ҳазрати мавлоно ҳастанд, ҷалолиддини румӣ, бисёр мавлоно ҳилолӣ ҳастанд, мавлоно ҷомӣ ҳастанд, шайх саъдӣ ҳастанд, ҳофизи шерозӣ ҳастанд ва шоирои муосири мо устод гулрухсор ҳастанд, устод муҳаммад ғоиб ҳастанд, устод лоиқ ҳастанд ва бисёр шоирон, фарзона боно ҳастанд. бисёр аз ҳаминон мо матнҳоро мегирем ва суруд интихоб мекунем, суруд ин мешавад. матна гирифта дар оҳанг бастан ин қадар суруд мешавад. бале, шумо дар тӯи маҳфилҳои мардум низ зиёд ширкат мекунед? бале, кун таклиф кунанд не намегӯям, чунки мардум халқ бо як ҳар ҳунарманди дӯстдоштаи худаша, ҳунарманди маъқули худаша ба маърикаҳо маҳфилҳо таклиф мекунад. на ҳар ҳунарманда агар моро таклиф кунанд иштирок мекунем. минтақаҳои тоҷикистон барои шумо аҳамият надорад ё ин ки кадом мардум шуморо хуштар мекунад? минтақа аҳамият надорад. мо тарафи хуҷанда мерем, тарафи зарафшона мерем, тарафи рашта мерем, тарафи хатлонзамина мерем, гурӯҳи районҳои водии ҳисорам ҳастем. барои мо фарз мо тоҷик ҳастем. хуб устод, дар мавриди оне ки имрӯз аксари ҷавонон ба ҷудаи санъат қадамҳо мегузоранд, аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст ҳунару маҳорати онҳо? соли 2007 соли ҷавонон аст. ман аз ҷавононе ки ҳунарманданд, роҳи ҳунар, роҳи санъат, роҳи овозхониро доранд, мо як чӣ хоҳиш дорам: матнҳои пурмаъно, оҳангҳои ҷаззоб, оҳангҳое ки ба қалби шунаванда, ба қалби ҷавонон, ба қалби калонсолон рафтшинад. ҷавононро танқид кардан дар кор не, ҷавонони ҳунармандро, овозхонро ки вай матнаш хароб аст ё ки фалону дигар боёро мо санъаткорро ки сину солшон ба як ҷое расидааст, инро дастгирӣ кардан дар кор. дастгирӣ кардан дар кор, матнои хуб пешниҳод кардан барои воёро омӯзондан дар кор, баъд оҳиста худошон бо як роҳи хушрӯи ҳаёти ҳунармандӣ мераванд. من همان گم گشته‌ای صد بار پیدا گشتم قطره قطره جمع گشتم باز دریا گشتم جوشنی من دفتر است و خنجری من خامه است جوشنی من دفتر است و خنجری من خامه است من نمیمیرم به نامم جاویدانی نامه است
اولین بیننده‌ای خورشیدم از روزی ازل زندگی را پرتوی امیدم از روزی ازل پیروی خورشیدم و روشن دلی عالم منم شمعی پر نوری خیرد در محفل عالم منم لذتی اسرار معنی را به من بخشیدن گنج‌های سرمدی کانی سخن بخشیدن در همه روی زمین دانن اجدادی مرا لفظی من گفتاری من طبعی خدا دادی مرا کاخی جاویدان این است از خیشتی جادی من است خانه ذاتی اهل فهم است به دل آبادی من است مست چون خیام از دیگر مینا منم دردمندان را طبیبم وارثی سینا منم گر از اجداد به اولادش غم و آزار ماند لیک از اجدادی دوراندیشی من اشعار ماند شاه را سحری کلامی رودکی بخشیدن رنگ را گردان حافظ با دو حرف از راهی جان من همان همت بلند و دلکشادی عالمم در غمی آسودگی روزگاری آدمم همتم را دید زرخوان زرم را بردن گنج‌های مرزی شاعر پرورم را بردن گر زرم را بردن آبی زرافشان کم نشد
هرچی لعلش رفت سنگی از بدخشان کم نشد سیل بادش برد گنجی خاک ختلان کم نشد کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد کم زمین شد لیک فیضی تاجیکستان کم نشد خب استاد یک آرزو و تمنیات و نیتی خودتون برای مخلصانتون میگفتید که در دل چی تمناها دارید؟ در آسمان جمهوری همه وقت صاف باشد. خدا کند الها همه وقت صلح و وحدت پایدار باشد و ما با همراهی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری یک جایه دولت خدا آباد کنیم، وطن خدا آباد کنیم. خب بسیار میخواهم اگر صلح، آرامی، وحدت، یکدیگر فهمی باشد ایجاد می شود. شاعرها ایجاد میکنن، آوازخوانها ایجاد میکنن، آهنگسازان ایجاد میکنن، بسته‌کاران میکنن. همه این وابسته به اتفاق به تنجی دیار ما وابسته به همین. من از کلی مردم جمهوری همین رو چیز را طلب میکنم. باید اتفاق باشیم، هم دیگر فهمی، هم بستگی باشیم. برای همین یک شاعر یک چی میگوید که من عاشق روی تویم ای هموطن، بلبلی کوی تویم ای هموطن، در دل شب با دل قرآن بدل یک دعاگوی تویم ای هموطن. خدا کنه وطن ما پیشرو باشد و در عرصه بین الملل مشهور باشد. استاد بزرگ، برنامه مأوای هنر را با یک ترانه زیبا و گوشنواز شما جمع بست میکنیم. سلامت باشید، هزار رحمت. ما میندار هستیم از شما. با بزرگ
با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا بدوریم دوچه درچی مستم پارسایی خوش نمی آید مرا صوفیان گویم شما خز و در رقصا کما خز و در رقصا کمان حالت وجدیری آیی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا حالت وجدیری آیی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا خوش نمی آید مرا